Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ngingoyele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothololodwa likamentshisi thuluza ngihambi nalo ngifice ensimini xamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ngunogwaja ubhajwa ikhulule kumfoka amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga amthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngabe kuyadlalwa wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela ngoba ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa bathi mase bebonile ukuthi ngubani mina babe sebeyangithanda ngiyanithanda nani lapho nikhona uyabona ke emhlabeni awusoze wanqotshwa uma ungadividwanga nepower yakho empilweni ufuna uunderstand ukuthi strength sepower yakho sikuphi uma ngabe istrength sepower yakho sisedlozini make sure ukuthi wena nedlozi lakho you've got a very good communication uma uya kumuntu awuyi kufuna into eziningi ucela ukuthi umuntu akuguide ukuthi ngabe uyilahlephi because idlozi lakho belifika likhuluma nawe alisakhulumi bese yakutshela umuntu athi ayilizokhuluma ngampela mase liyakhuluma ngoba abantu abazokugayida kahle idlozi lakho kodwa mase kumele ushayeke empilweni ama spirit noma imimoya noma izilwane zenza sure ukuthi zikhathi communication between wena nedlozi lakho asikho isilwane esikwazi ukugadla uma wena usacommunicate nelwane that is why isilwane asithunyelwa namhlanje sikushaye namhlanje because sifuna uqale sikhathi communication because uma ngabe sizongena kanti wena usacommunicate nedlozi lakho uzothulele kuvele kufika isidalwa sakho esinamandla sithi khona isilwane esilendlini noma sithi khona umoya ongalungile olendlini noma uvele sikunika ivision uvele usibone nje isilwane esihambe ema-bathroom sihambe ekitchen bese uyabona so isilwane esikhatha leyo communication uzokhumbula even kudala uma ngabe igebengu zizongena izoganga emzini nomuntu zayikhatha ulayini ka-telephone thola ukuthi uthi uyagijima uyofona sebewukhathile vese ulayini awusakwazi ukucommunicate namaphoyisa noma nama-relatives abangakhona ukuzokurescuisha so isystem yokusebenza kwemimoya niqonde bafethu lento yemimoya ikhona and it's alive imimoya iyona ecabanga ahead ngeke uhlaselwe baba uma kusakhona i-communication proper that is the reason why ilwane mazokhathi communication mase zibheka umuntu ozokwazi ukukurescuisha ke manje uma seyivale idlozi lakho ukuthi ungacommunicate mase ziyabona ukuthi mhlawumbe zifuna wena wesifazane izimpi zasemsebenzini isifikile imimoya ezokushaya ukuze ushaye kwasemsebenzini mayise ifikile imimoya before ikusebenza izokhathi communication yakho nedlozi lakho lisiyabona ukuthi ubanike osele manje ongarelaya kuyena ibisiyabona ukuthi umnyeni wakho mayise ifuna ukuqhatha wena nomnyeni wakho mawuyindoda mayise ifuna ukuqhatha wena nopartner wakho once waxabana nopartner wakho at the same times I'll communicate nedlozi lakho at least ngokama vision or ngokwephupho lalela inkulu impe phezulu kwakho uma une spiritual guidance or spiritual father or whatever spiritual imizokushaya ipower yenza sure ukuthi between wena nalo muntu oyi spiritual guidance sakho kuba khona ukubreaka kwe-communication once kwa break communication between wena ne spiritual guidance angeza ngithini ngithi spiritual guidance because umuntu aka spiritual uyaguide ukuze ungenzi into ezwrong ezogcina zingakubeke ekutheni ucommunicate nedlozi lakho kodwa okay idlozi lakho okay ingilosi zakho okay uNkulunkulu wakho ukhiyeke loyo ke baba ongathombi uma udecide ukuza kuKingburg mina ngiyashintsha ngibe ispiritual guidance sakho ngibe ispiritual master yakho yini engizoyenza mina ngizobheka ukuthi spiritually yini lento ekunyonyobelayo yini lento
defeater idlozi lakho ngizobuka spiritual mase ngiyabotha kunempi obhekene nayo and lempi isi penetrator through ama challenges efamily uyabona and I penetrator through mase elevator from lapho bese ngithi mina alright angigijime ngiyonqoba le yampi ukuze ingapenetrate through family ibisi zoqeda ngawe mase ngiyabona sizoyilwa kanjani sizoyisusa kanjani yila kuvela khona ukuthi hayi ke asambe siyetsheni asambe siyedameni thola makhanakhana ungena kodwa ufola under a spiritual guidance bese kuba ke manje spiritual master la engikhona ukuthi ngizolwa nale mimoya kodwa abantu abawongqo kuwe idlozi lakho nelwane nezitha nosathana olwa nawe uyazi ukuthi idlozi lakho kungqo njengoba ekwazi usathana uyazi futhi ukuthi uma elwa nawe kumele aqala nqobe idlozi lakho because manqobe idlozi lakho kuzonqobeka nawe amazwi wami lawe empilweni those are my words of wisdom eza kuwe ingakho mfethu uzothi ubhekene nezimpi uthi uyalala ebusuku unama challenges ahlukahlukene kodwa futhi awuyiphuphi solution hayi ukuthi awuyiphuphi ngoba kuthandwa awuyiphuphi ngoba lesidalo kumele sifike sivaliwe ukuthi sisondele sivalwe yini sivalwe uhlobo lwempi esifikile uma sesivaliwe isidalwa ama chances ukuthi kuleli khaya lakho kube khona umsindo ukudonsisana ukulwa ingxabano ukusabothajana maningi because senilawula umoya vele ongalakhi leli khaya kodwa ufuna hlehle kulula ukuthi omunye akhuluma ukuthi hayi wena uyabheda vela uyilutho ngeke usubithi ingane yakweni ikutshela emahlweni ithi awusozwa abayilutho indoda yakhe ikutshela emahlweni ithi wena you are nothing without me unkosikazi wakhe akutshela emahlweni athi I made you to become who you are today and believe me or not you are nothing without me because I've made you utshela unkosikazi wakho and uthi uyilalela lento ubona ukuthi ses into eziyimfihlo zikhishwa umuntu olendlini because usathane nedemoni nesilwane sesingaphakathi baba and isona manje esesicontroller yabona ke mina angifuni ukuqamba amanga mina as long as isibambene ayikho into engijabulisa emhlabeni njengokubona abantu abanomakhanakanda oil beqhamuka la ePalace bethi my king khona into esifuna ukuyibuza ayikho into engijabulisa njengaleyo because iyenza ngivele ngibone ukuthi here we are this is what is supposed to be ilungelo lakho umuntu ukuthi eze kumi noma ngakuthiwa ngibhizi kanjani bekwathiwa khona umuntu onomakhanakanda oil khona into azoyibuza noma ufuna ukukhuluma nawe king noma khona yabo ngijabula because sekufika umuntu oyingcenye yempilo umuntu othandwa isigodlweni esikhulu umuntu othandwa emazulwini umuntu umsebenzi wami that is the reason why ngithi mina ngokwami ngabe wonke umuntu ubani makhanakanda oil mase siyabambisana right ngifuna ukukhuluma ke ngalolu daba lolu khona udaba engingalithinta la oluthinta ugogo umaweni lapha eGoli bafowethu mina ngisoze ngayikhuluma into engingayazi thinta udaba oluthinta ugogo umaweni ngasho futhi ngathi yes ngiyasibona isiphithiphithi esizakalayo around impilo yakhe yes ngiyayibona futhi imimoya elwa naye ngasho futhi ngathi mina as King Bhaka ngiyamsupporta that's what I said ngabe sengisho futhi ngathi icourt izomkhipha uyabona ke kodwa ufuna niyazi ngami beke ngathi kuzokwenzeka ukuthi lolu isuku kuzokwenzeka by fire by force because why ngiba ne show it's because ngisuke ngazi ukuthi khona ipower yami engizoyithumela iye lapho ngisuke ngazi ukuthi nje mase ngishilo okwami ungene esigodlweni mase ngithumela ipower iyathunyelwa mase ngiyayithumela iya lapho iyolwa liyompi mase ngithe ugogo umaweni uzophuma sekuwumsebenzi wepower engizoyithumela kodwa kumele ivume nayo ukuthumeka ingakho umuntu benomakhanakanda oil ayikwazi ungavumi ipower ukuthumeka funa ngiyithumele ukuthi ayihambi yomlwela makuliwa vele kuzaba nezingenamba abuye umuntu ezelapha because sibambisene phinde futhi ithunyelwe that is why ukuxhumana kukhiye uma sengithe mina kugogo maweni gogo maweni kuzoba nje kube nje ngazi ukuthi ngizothumela ipower ngiqala ngikhulume
before ngithumela ipower. Angiqali ngokuthumela ipower ngingakhulumanga. That is why noma yini into mase ngithe izokwenzeka isuku izoba njalo ngoba mina nginale power engahluleki. Nale power mase ngishilo nje ngiqale ngibheke ingqinamba zakamoya bese ngibheke impi ukuthi kulevel bani. Mase ngibheka ama challenges. Mase ngibheka umphakathi ukuthi uwona uthini. Ngibona ukuthi umphakathi uhlukumezekile ngalesenzo. Mase ngithi awuthi ngisilekelele. Awuthi ngisilekelele. Lilodwa mina icala engayithumelanga ipower kulona. Uyabo? Futhi angifuni ukuthi angiyithumelanga because yasuke yathumeleka ngenye indlela. Ngomunye unyaka. Yathumeleka ngenye indlela because kulento yepower uvuma kanye ukuthi kulungile ayihambe. Yathumeleka ngenye indlela ngomunye unyaka. Yile liyaqala lela elithinta olokhuzana okheli khumalo. Uyabo? Khona indlela nami okwagcina kwenzeka ngayo ngesikhathi loyase sesasaplan ukwenza leya project esasizoyenza. Mawenza iproject nomuntu uqala umbheke phela ukuthi yini ingqinamba bese uthi hayike ngoba nalezi ingqinamba because mina honestly into engixhumanisene nokheli khumalo kwawukuthi sasifuna ukwenza iproject emusical. Yabo eyayithinta iqembu ekuthiwa ezikabhaka. Yabo ngeke kuthatha umuntu uyomfaka la enamabhadi funa uqala umlungise bese umfaka la kuleyo process la khona uthi ngiyalungisa kanti automatically sekuyagaxeleleka iyona kuphela. That is why ngikwazi ukubona ilapho hayi ukuthi ngathi khona hamba uyolwa izimpi uwine kwenziwe abakasenzo isilima cha deep down mina ngisupport abakasenzo kodwa because by musically untombazane ngangade ngithi ngifuna angene kwi group ethi ezikabhaka eyayine title song eyawina indona ethayile moto kwase kuphoqa ukuthi angisebenza okuncane mangisebenza okuncane kwagcina kuthinteka nezinto eziningi yabo nami manje engibona kahle ukuthi lapha ngasebenziseka lapha yabo ngiyabona ukuthi here and there ngasebenziseka izinto kusungesenako ukuhlehlela emuva usuku usunokubheka ukuthi kuzoba nje kube nje bese ngiyabuya ngitshela abantu ke mina kodwa ngikho ke lapho ngila ukuthi ngithe sengithumela ipower ke manje bese ngithi mina ngineqiniso mina that is why unelungelo ukungibuza mengane ngithe sengithumela ipower ukuthi ayiye lapha ya iyolekelela ugogo wini bese mina bese ngiyithumile mina because asikwazi ukucelebrate ukuthi umuntu oyinyanga uboshiwe umuntu oyinyanga usenkingeni yabo we can't celebrate such thing yabo ekugcineni ukule stream sethu lo muntu lo yabo wesifazane even worse we can't celebrate such thing kodwa futhi bese kumele ngithumele ipower because mina angiyi physical entweni angiyife angiphela ilevel yami phezulu angizona lezi ididide kuthiwa hayi ifuna sezeyifike physical angiphakamisa ibody mina ngithi wos akaphume wos angikho kuleyo level yo wos angikho kuleyo level lo abantu abakuleyo level they can practice they can do those things but uking bhaka angikho kuwos because nginesigodlo esiphilayo esigodlweni I report mayisiyasuka ipower ibisiyahamba iyolwa liyombi because I am very fair angikwazi ukuthi ngithi mina ngilapha abantu nginqobela abantu inkinga abanye bekompumalanga bekoCape Town bephesheya ngingabanga visible khona enkingeni zabo uma sekuyinyanga thizeni sengithi ngiyoba visible ngoba uma kuyinyanga kulungile phela angibe sesigodlweni mina ngithumela ipower kube ipower ezoya angimele ngibe visible uma kuumuntu olwelwa yimini izimpi ngomakhakhanda oil angithumela ipower angimele ngibe visible eboardroom la besebenza khona angimele ngibe visible ecourt angimele ngibe visible kulokhuzana emsebenzini wakhe la yakhona angimele ngibe visible kwipolitika ayilwayo mina akube ipower because ipower isebenza efihlakalweni ipower mayisifikile ikwazi ukungena ngisho kuyijudge mina ngiyalibona ijudge elingeniwe mina ngiyalibona ijudge leliya lecala kasenza ukuthi as much as lona lazi ukuthi iqondile kodwa ngiyalibona lingeniwe khona umoya olingenile
ofuna ukufeza inhloso zabo. Ngiyalibona ukuthi amandla lingeniwe kodwa lona alikho bandla. Mawungasuke ngila judge ukuthi wena wanikwa imali ngabe udlala ngalo, ayikho imali elanikwa yona. Kube nomoya nje onamandla futhi engubonayo okwazi ukungena kulona manje lilawula umoya nalo maselilodwa liye lisole ngama remarks egcinela uwenza during the proceedings ukuthi ngeke I've made a wrong remarks, I was not supposed ukuthi loya muntu ngimkhole into order kanje selilodwa. Kodwa ke kusuke selingenwa yini umoya. So ngithema ngithumela ipower ukuthi ayosebenza into kaGogo Maweni. Hayi ngiyaqala ukusho lokho ningixolele futhi eyami ipower ayivumanga this time, ayivumanga kuye. And ngenhlanhla mina I do question uthi yini ngabe ingavumi kwakuthi inkinga sekusuke nezinye inyanga zathi ifuna ukuya physical. So njengoba seziya physical sekuyoba nesiphithiphithi. Once kwaba nesiphithiphithi thina singene esiqhukwini ngoba sazi siqonda ngqo konke siyoyenza sithumela ipower. Kwaba nesiphithiphithi ngokomthetho izinyanga bengafanele zithi ziyotoyitoya, bekumele ziyekela abalandeli baGogo Maweni ngoba unabo batoyitoye. Izinyanga mase ziba sezigodlweni mase zicele madlozini azo ukuthi uGogo uMaweni uza kwethu hambani dlozi niyo komsupport uGogo. Uma seziya physical eyami power ithi no, ayikwazi ukusebenza into ezoba nesiphithiphithi because wonke umuntu uyalapha ya ngoba usenenhloso zakhe bafuna ukufeza inhloso ngokuhlohlukene. Abanye bayazi ukuthi uGogo Maweni umuntu we-TV bayakhona ngoba befuna i-TV, abanye bayakhona ngoba beku-relevance, abanye beyakhona ngoba content, abanye beyakhona ngoba beyothipazisa bachela into engacheleki. Kwathi okay asibagqugquzele ababhilivela kulokho ukuthi abayi, kodwa thina as king esinedam let us withdraw. Okusho ukuthi bafowethu hayi kabi eyami power ayivumi ukuya le ngoba kunesiphithiphithi kunenyanga eziyakhona okungekho wrong maziya khona ngokunderstanda kwazo. Kodwa eyami power ithi no, into eyenziwa kuGogo Maweni kumele yenziwe nakubantu. Uma kuukuthi umuntu ofike wakhipha imali kuwena wathi mlwele emsebenzini futhi uzohamba uyomtoyitoyela. Uma ngabe enelokhuzana hearing uzwa komtoyitoyela umuntu kumtoyitoyela umuntu wakho onjani pho lozomtoyitoyela. Uma kuukuthi ukwazi ukungena esigodlweni unika umuntu into uthi izomphilisa ngokunjalo phela nakuGogo musapothe ngokungena esigodlweni umnika into why kumele kuye khona. Bafethu anginankinga nabafowethu abayayo, mina ngibe nengqinamba nepower yami. Okusho ukuthini shuthi mina as King Bhaka ngicela ukuwithdraw mase futhi ngiyabuka ayikho ipower engizoyithumela. Istatement ebengisenzile ngathi le yampi le ngizoyilwa ipower inqabelile ukuyilwa. Kodwa ngenhlanhla vele uGogo Maweni as a South African citizen, of course she is entitled ukuthola ibail. Entitled wonke umuntu oboshwayo nje unelungelo bail ngaphandle mawukuthi khona into zakhe ezisolisayo ama details asolisayo ukuthi beni kwibail ngenzeka beyangatholakala noma baleke noma njani. Kodwa ngisho isigebengu esibulala umuntu siyayideserve ibail as long as uma kunesiqiniseko ukuthi ummeli uyaqinisekisa ukuthi uma esidinga enkantolo uzokwazi ukusithola. Into edala umuntu angayithola ibail ukusabeleka ukuthi uzodingeka ecourt avela ngatholakala mase kuphazamisa ukusebenza kwenkantolo. That is the only reason eyenza ukuthi umuntu angayithola ibail. Ibail everybody is entitled. Ngoba ibail ayisho ukuthi hayi uzosabisa ababangalelo, uyayithola ibail mase kuthiwa ungabonakala eduze kombangalelo, ungabonakali kwi-area yombangalelo, noma uthola ibail iqalise eThekwini kuthiwa ungabonakala eThekwini hamba uhlala eCape Town, thola ihlobo eCape Town asikufuna eThekwini ngoba ababangalela bayakusaba. Kodwa ibail nje everyone is entitled unless ube une address esolisayo. So noGogo Maweni umuntu wesifazane unezingane udumile ku social media bra une idea la, she is entitled ukuthola ibail. Uma ethola ibail koba kuona amandla omuntu. Amandla omuntu asengangena ekuthela nqoba icala because icala elibalekile. So mina lo King Bhaka angisahlangani ecaleni lakhe. Sengiyohlangana mangasuka umuntu wakhona
eze kumina athi King sithemba wena silwele ngobe sengithumela imimoya ngoba umuntu usefikile ngeke uze kuye mina futhi ngiyothumela ipower ngoye edamini lamakhandakhanda oil ngiye etsheni lamakhandakhanda oil ngingene notholoza ngabetshise ngilawule ngithi ayiye khona kuyena ngokwenza uyonqoba futhi ngoba nalabe ngibalawulela ngomakhandakhanda oil siqhubeke siqhumane nabo futhi ngiyabanqobela uma sekufika isitha kuwena esiyingozi kuyothi makuthiwa sine gathering kuvuselela amanzi uvele wena uthi hayi mina ngiyikovuselela isifikileke isitha lapho ke akufanele baba kube nama excuses ngoba ukuvuselela kwenziwa 4 times a year ukuvuselela amandla nje alaka makhandakhanda oil kodwa at least in a year mawufike 2 times kuyakwazi ukukhaveka amanye amacala abakumina imini okukhavelayo lapho kodwa makuzophela unyaka sikaze sibonana ukufika kwakho uzongibonana kuyingqinamba ebalekile so ngisho wona ukuthi uma ngampela inyanga sezingena emakhwantamini sezidrive imoto zazo ezinhle seyigqoka amasudu amahle ngoba ziyaswenka inyanga shem seziya lapha ukingibhakana inkinga nalokho kodwa mina I'm not going to be part of it ngoba into engenza ngaka left kufuna ngiyenze nangaka right into engenza kuzakwethu ukuthi kuthiwe kiwa khona physical shuthi imzwane kuthiwa kuboshwa iclient nakhona kumele ngiye physical uma ngithumela ipower kuzakwethu nawe iclient kumele ngithumele ipower uma ngingena endumbeni ngiphahle ngicela uzakwethu nangama client angena endumbeni ngiphahle mina ke indumba yami ke idam indumba yami underground indumba yami itshe lamakhandakhanda indumba yami ile yandumbe lapha yangaphandle nginendumbe ezu4 2 le edamini 2 ngapha ku 44 Rocky Ridge Road in Hirali so benginje angi educated because angifuni umuntu ayicontradicte uma kiwa kubantu thu hayi thatha lesiwasho hayi thatha lentelezi hayi thatha lo cream hayi thatha lento uzonqoba uma sekuthiwa uzakweni sethi hayi asiqasheni amabhasi asiqasheni imoto asabeli siya khona siyosabisa ngesisindo angifuni ukuyenza lonto mina ufuna ukuyenza bafethu ngiyaxolisa ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngiyacela bengicommittee ngathi ngizofuna ukuyilwa lempi because bese ngiyibona ukuthi sizoyinqoba kanjani bengiyibona futhi ukuthi le nje umuntu manje azokwazi ukuyilwa lento inhlanhla yale metha le nenhlanhla kaGoguma weni sengizonika itip ngeke ngisayilwa mina as King Bhala sengizonika itip kuphela njengamanje umuntu ozokwazi ukuyilwa lento inhlanhla kaGoguma weni ingoba lento yenzeke sebexolelene noGogo Sikhotheni kanti ngiyambona uGogo Sikhotheni ukuthi ikhona lemimoya yedlozi lakhe lo muntu wesilisa elingafuni ngempela naye ngiyambona uGogo Sikhotheni lapho khona lo muntu wesilisa lo ongafuni ngempela naye ongalwa kuze kuphuka izandla ongafuni nengane yakhe ngiyayibona leyonto inhlanhla kaMaweni kwenzeke lokhu sebexolelene noGogo Sikhotheni uGogo Sikhotheni uma ngasangena endumbeni yakhe adecide lento ukuthi uyayilawula ingalawuleka ngoba vele ama victims lawa vele sasithi isikhathi vele uyivuse ivusa ngale le ndaba seyivuka nje ama victim evele nawe esemukelile uma ngase ama victim athi for the fact ukuthi usejike khona siyaxola sama victims angayisebenza uGogo Sikhotheni and ngenhlanhla ama victim la akubona labantu laba abathi sinenhliziyo yembi kodwa yilabantu abathi sifuna ubulungiswa sifuna abone iwona ama victim la kodwa le ndoda engiyibona kuGogo Sikhotheni enamandla ingakwazi ukulawula ama victims la ingalawula kodwa umuntu awukhiye la uyena uGogo Sikhotheni ala mina uKing Bhala ingaba lula uma ngabe ingena ngoGogo Sikhotheni futhi nakuGogo Sikhotheni kumele kube ifamily yaka Goguma weni
Ifamily labazalwa nabo emhlanje ibona abangakwazi ukuxhumana idlozi labo elingaqhumana nedlozi lasikhotheni bese kuphuma maweni. Ifamily ngiyakubona nje okwendoda. Indoda ngeke ngibeke yona phambili kakhulu indoda because vele khona lezi zinto ezibuye ivuke emakamelweni. Yabo khona lezi zinto oluthola indoda sometimes bengekho unkosikazi ivele ithola uplane angisho ukuthi njalo kodwa ukuthi bengekho unkosikazi ithola uplane isikwazi nokupheka nalo yagel sikwazi nokuqaqeka mhlawumbe unkosikazi ulonkosikazi lo control freak angithi nawe uyambotha uma wena kabhedelo so besathe shwi kancane uyayibona indoda ukuthi kunomoya nje oyishayayo shawa umoya. So ngeke mawushawa umoya uyothi ulawula nomuntu onjalo as much as ngiyibona ukuthi iyamthanda uma wena kodwa mase kulawulwa ngempela udinga idlozi lakhe ngqongqongqongqongqo lela athi bephahla endumbeni amemeze lona udinga lelo dlozi ke lelo ubiza liphi idlozi koguma wena ubiza idlozi la kuboke idlozi lesayidlakhe. So ugogo usikhotheni kudingani udinga noma ubani oyifamily kagoguma wena bese yayilawula. Mina as King Bhaka engike ngakusho before I withdraw my statement because ngibona ozakwethu sebethi baya khona and abekho wrong kodwa kuya kwabo since mina ngayena umuntu osiphithiphithi siyaphazamisela isigodlo sami because sisebenza emfihlakalweni sami angiyi physically mina ngeke ungifice mina ngithi wosi ngithi awubafethu wosi siyamsupporta wosi ngoba kusasa kuzoba neclient esengene icishe ifani umbuzo uthi uzokwenza njani eclientini ngeke uzuye usuyazibona ukuthi khona ungaphana kweqiniso lapho. Uma kuyi-client, you don't go. Makuza kweni, you go. Uncengeni kuzakweni if you go. Uncenga ukuthi ngeli ilanga bakuboshwa wena bafike ozakweni. So mina ke nje unfortunately bafethu uma ngikhulume kambi ngiyaxolisa angiyonto exolisayo kodwa mangikhuluma ngiyaxolisa it is not my intention to talk bad about people but my intention is to state nothing but facts. That is the reason why manje. So nje ngiyacela bebe uzwile live wami before ngithi ngizoyilwa ngithi uzophuma ngithi uzonqoba ubenqoba. There is no contribution of me. Isigodlo sami sithe no. Sicela kwamanje ukuthi ngime. Ngivalwe isigodlo nje. So I'm no longer ngiyaqala ukwenza uvideo yoku withdraw it because sekuyoba nesiphithiphithi and ipower yami no and ipower yami yazi ukuthi inkulu kakhulu and ipower yami mase kufike yona kufike yogcina ngci ayifuni isiphithiphithi kodwa ifuna ongcono umphakathi kube umphakathi ibisiyaqala kuyalawula ke ngoba khona kumele ingene ngaphakathi kumuntu uyangena mase kulawula sothi ijudge lizongenwa so awukwazi ukuthi ungene ngaphakathi ejudgini kodwa kugcwele abanye abantu la abahamba nemimoya yabo phela ungagcina ipower yami igcina ivaleleka sebeyidayisa labo usuphakathi usubhajiwe manje akusaphumeki noza kwenamba lakade babefuna ukubamba usungene ngaphakathi mangena ngaphakathi nje akube ipublic engazi lutho ngokulapha mase singena ejudgini ke siyalawula mase singena kumphathi wakho siyamlawula mase singena kumabhizinisi akho siyawalawula asifune kuphazamiseka. Thank you so much. I love you like I love you more. Like nothing on earth. Without you, I wouldn't be a King Bhaka I am. Of course, right now, ngikhuluma ku level 7. Kodwa uyabona nje ugogo usikhothele because ngimbone la sisi unenhliziyo enhle la sisi loya. Even lento kuboshwa kakho kumaweni. Lalela imhlukumezile because uthi umuntu osifazane uyena bebekhuluma nje bexabene. Uma ngempela secaca ukuthi uyahlukunyezweka phela umzali naye usenenseka futhi usecabangela ingane zakho kumaweni yonke into useyamajeni bekuyena usefuna kube nobulungiswa ngoba uyafisa lo ngiyamthola phela manje ngimdonsa ngoba uyafisa sekumele aqhumane ke manje nani nesigodlo ke ngokomoya sikagogo ulo umaweni uzobona ngani sebeqhumene uzobona ukuxhumana nomuntu wefamily azalwa naye hayi nendoda hayi nomuntu wendoda hayi lokho. Thank you so much. Number yami mawifuna it is 0798130260. I love you wherever you are. Without you, I wouldn't be a King Bhaka. Of course, I am today. Everything njengani ngiyayithanda. Ama compliments wenu ngiyawathanda. Like ama contributions, ama comment, viewing, everything nje ngiyayithanda and contribution ngayo towards me. Thank you so much.